Hello guys, welcome back to la he internet ki ben la he in yong le internet ki ben jang le yo sim choi hon man thei na ding lampi mi ti chu a he yong im diu hello la yong im diu amang yong diu he tan yong le hello la ho ding kan sei no men iti bol ding ham to kan le sa no men yo ki ben la hin yo sim na cha hi le airtel ho a hotspot ham khat ga mangin lang hello le wifi ham khat ga mangin lang play store ling ga lu nen lang Play Store la lut nen lang ta le search lut nen lang search ana lut teng le che kin kanei sa hai ta na che apna tana hen lut kin nen lang che pa he anoya che pa he de he na che pa he de he install kan boarding installing thung ta in ta open kan board open letter che to a he auto select server cha hen lut la chun option tam ta me master server pp master server 1 master server 2 kiti amen cho a na lut loading na lut na ding pen he achum pen a auto select server random kiti a na lut de free ho hello de random a na lut ding random na koi ding ta la no ya zimbabwe connect kiti he lut la chun option tam ta am ding hen cha he india ga ta la chun India yo ga ta la chun India yo yong cha tam ta men na India yo 5G India yo 16 India yo 16 p tam ta men tam ta am jong le achung pe na India yo 5G kiti a na lut he India yo 5G kiti se sa na lut ding ta he India yo 5G an lut ta le data on bolen lang start ga bol la chan anoi lang a he notification kha permission khan hu maintain cha allow bol la chan allow na bol le to he waiting for server kiti ta na cha han ga nga le han disconnect hong kiti ki nen hong chi ne connecting kiti ta na connected hai tai connected hi ta le net chi ding tai ti na he ye chun wifi ga off uten to he mobile data achu net chi tam ga ve te youtube ga lu na ta khat ve youtube net wang he na gyal bang wa hoi loading he na or tang ki chi ding he hoi wang hoi loading he ama wang ga sai no mu chu hello la hon he na dewa phone hi 5G phone abo thei ding he 5G phone hi lo le support loading he 5G phone abo na bo thei ding he te chu kan sei ki he chi na ye ti chu he